Acholi wun ko mier ni joni gune one way level mani ka wek wu uchak teach. Omiro Rwandis en ko gune one way level mani ka wek wangu chak yape. We wu bi chako teacher wene. Jono neko wai ba lonyo. Joni gune ko wa ya chwa ranch. Joni gune ko wa ya chol pi. Joni gune ko wa ya tiak. Joni gune ko wa i masaka ma pat eguni ko weng dano ki tedu ki ya gulu joni guti mu tek gun ikar pa NRA kon ken joni gune ke ya chuli ma pe wache kompede don gune ka chuli doki kumi don kipien don kimer ki yak wa ngwa weng ujo ne lok eni let mo pa nge ko wona chuli mo kene pa nge ko wonti ne lok eni kira let kede ujo ne ker don ki gwer ki yat ming kir ki gwer ki yara baba penyip ulek diang enini iloboni penyip chware I oti unyo iloboni teke chware udonyo ke oti chware peo bi ryeme chware peo bi kwanye so ma pud jami peo chero ma bo balu dua wa ngugu chet gok ma pud liet wa ryemo joni ko weng wa tiu ki yo weng me lwenye kom joni menene di joni ko aako Long ni lwen ki kalami mu lok mabado chawa. Aneno ngat maki luoni MP muni meki lak. Akol Anthony la chat dano umiru nen loke mabe. Ana bera winyu loke mabe iboma. Kwa ini nen akol uyero dano mano peki 12 lok mabe. Tutuan MPs maki lok mateke ya churi kinga nga gini. Weng guberpe meeting anone. Kewe MP machon. Udonga to gini ukero kekwe haya pingo dan charu Gilbert Lanya ubedu peke MPs mukuba duwa ta ya chuli kubedu pe pingo ni mier ko verification ne miete mengo la ku mudo ni gangi do need to be verified Twol ka do o ti mier ko verifying do Twol ni wek nen kala Twol de kera bedu kere Twol Rwandis en go a o kilo ba chuli Join kiti kane kon again nyang kore ko gena ngangage join in this around this magiti ka mier ya ko ngwa pen ke ryemo gi ko weng ki pat me Uganda ni weng do gi mier gi on man gi ya chudi ndo ba chudi peka nyibo ming lo ba chudi peka to wu o a o choke o dog gangu karwara chana imer kapurita meni mete ki gen mer nge nyang kole eguni unyo Rwandis eguni wabi bale wiro in mer mala ten wa mer eni ma wana nywele ni wabi bale wiro pien wan wa nge kweru wa nge nga weng yo melwe ni komi yon ka char ina chana bebe wa yele me cher ba wa keme mer kedi direct pien je mine weng dong itika mere ne ka chuli unyo iti ki chuli ine dan ka donyi position ni iboro dan wa ki mudugo ni peti mu gen moy ko ngat ma chana a wechi puting chata kanwe ni mudugo ni petit lo achuli no dong tie before you AK47 tine anewe ming kinyiba dok ming peki bi nyiba ya chuli matwal peki bi nyibo ming ya chuli jweni ku chako neko wa from 1986 para wa chawani achuli di makenere luero triangle ambusa di maker kom lutien achuli kenyu ambusa di maker lutien kom lao jweni ko waya tini genu ki ruko ba mano ki cho nying no tiki chal president u borre ki chal nyen u borre ki ger ki nyen u borre kon ki luonge ki nying ne u jok u kot u dong u kelu wet baganda gungeni achuli yete ne koki kune mi nying me northern Uganda ko kun gina yi guberka ne dano I Buganda gina yi guberka ne dano ya achuli ka futu to pe romo chi u mete ke gwo u lek diang ilobu u mete ke gwo tutsi Rwandis egni ilobu u mete ke vo gwo ge u nge u gen majuni ko temo mabe ya achuli kenyu la me gumu time ni ene nyome ki joni ni ebe mar joni tutwan ene bi konye joni ki no ngom ya mor uya ko ngom madua ta ekas wajen ron moni bana winyi ni utawa ye kuti mu gen moy ken ende kar ma kuti kila meguni weng gimiero gen magimiero uno gen magimiero ne ko la meguni ku tuoj nya chuli chao to kirto kirber ngar nge peke udi ko ben ni to la bon tuo pe uti ko kare mien ne to pole ko pa uti ko mo magario
mieno to kwele ka giyer ka chiel pien kuno ni ka put nyako ni kwo miene be kwo ko ni diga ma gi biber ka penyo dog gi ber ka yelo wiki umer ki nek gi yego chidong gin en mau time cha la bol en pingo dok miero time I ko ma chuli mukene anwe ni twol ka kai la wur dok fu dok ko mier to ko kai ka be ngi ni twol raj luoke atrocities ego majuni kutimo achuli kul tek bu kono piele moko kono ngo luoke nek majuni mjuneko wani dok juni kibir ke chawede gin ke marwan ping ngo dok chako marwan ni ning kun gena ye yam lu nek wan juni chako marwan ni ning mono ko marwan ne dok mieta ni ko kiriem gi ki baganda kriem gi ki bantulan ki kadum gi bin gi chak yinyo achuli ni gin mabe. These people pege marwan jun gitiga ber tiki wana tia we ki yak ngom wa ka ko yak ngom wa gur nyon ka tien gi joni gubi chako nego wa massively gubi chako nego wan la bon kija a mi wu kir unen sen jojo gombeli joni ki ken en tutsi en bayimba en ki rwanda seni ku konkaren ken weng masaka gene ken iluero pole gene ken e jurga udani gi loboni nyoy ngomi gi logo nyingiro winyo mwe wani giberi Tanzania logo nyingiro chal jume Tanzania logo nying silamo gi komi pien pay mirgi this is them they keep on disguising kako donye ankole they will disguise as ankole ento no ken pe ankole kako donye ya chuli gi chako nyiyo ukot ujo ukelo udong prominent nying moni mati ya chuli ni wengi mier dong uben megi ino jawa ena chuli achuli mani achuli wapi gifonyo le poko very fast ichakta amgen wa chaku kam yata niki ting tong kom joni chi wa ting tong kam yata niki tia ter ento gima be mere wa onyu mere sipa kon ipi pa joni icham pa joni idek pa joni ichak pa joni igin moki ken maki chamu kutao yo medwen pol an chincha wa de botu wa yo medwen pol nen yo mo ke ken medwen komi me medwen kom jo jani chul kuo go ene ye don karma be me chul kuo dong diang ene o weng tang pin joni gen ma war lo weng ene diang gen joni ma lo weng ene diang ka diang to joni ko cha la ten dano muto ki ko diang cha la ten dano muto so gen ma chwer twin gini ne gi ro dong diang la bon kija donc diang en ni rola bon kija unyo wer diang ni che to wang pi ket kado ki gene ket poison pi kama ki diang ni ki chama ye ket pi ro I besen mano tigi siva kol kumat iguleng bien to weng yo medwen duata piemo joni yot mo chara cho achil jone what you ki yo weng medwen lobo actually must be free. Lobo actually must be free. Otam lori general loi majuni gunero. Otam lori lutela wa mapigi tego lutian wa mapigi tego wen junu nego gero kibati ulai negi or poison come ki or ngoi come ki or ngai come ki or ngoi come juni umer gunek one way level money ka we wu chak teach un actually